Jordi Reverte, Baladi Challenge, WOD 2. Espera. Vale. 6, 5, 3, 2, 1, dale. Els 7 minuts que avisar. Per atrás. A Natalia, no te necesitas. Venga. Porten 2 minuts, Jordi.
Tira. Acaba. Te queda un minut, va. Agafa-la. Un últim punt, tira. Vinga. No t'haguis d'arrepentir de res, va. 6:15. 40 segons. Sí que pots. Vinga, va. Dona-ho tot, va. 30 segons. Ara entro als 30. Vinga, va. Dale, que t'entren. Vinga. Fort. 6:40. Va, José, que te veo igual. 6:45, agafa la barra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vale. Va, José. Va. No he acabat? No sé. Ara què has de fer? 3 minuts, després del minut, 3 minuts. És descans. Vols que entri què? Hasta quan? 3 minuts. 8 al 11. Del 8 al 12. A l'11. A l'11. Vale, te queden 10 segons. Això pararà als 11? No. Vale. 4, 3, 2, 1, dale. Fem-ne de 3 en 3. Vinga, va, 1, 2, va, de 3 en 3. 3, amolla-la. Descansa sense res. 2, 1, agafa-la, 3 més. Vinga, 1, 2, va, una altra. Vale, tira. 2, venga. 1, 2, 3, venga, mola. ¿La puedo ya? Tira, que va a tomar de bien. Va, entremos en 9 minutos. Venga, 3 més. Una. 2. Va. 3, vale. 5 segons i la tornes a agafar. 3, 2. Vinga. Amunt, que pots. Vinga, 1. 2. Vinga, amunt. Sí. Vinga, va, agafa-la. Va. Vinga. 1. 2. 3, amolla. Va, que et queda un minut, encara tens 6 més. Vinga, va, agarra-la. Vinga. Epa, José, ¿estás bien? Va. Vinga, va, 3 més. 10-22. Espera, 1. 2. 3. Va, que t'entraran 3 més, 4. Ai, 45 les últimes, va. Agafa la barra, agafa la barra. Va, 15 segons, agafa-la, puja-la, va. Vinga, 10 segons. 1. No la molles. 2. No la molles, 5 segons. 3. T'entra 1.
30, entrada. Oh.